It is written, the Lord has done great things and we are rejoicing. That's why we are going to share publicly as we celebrate what God has done for ECCR. Allow me to welcome you in this section of sharing. Tell your neighbor. Today we have slaughtered a bull of horns. It's proper for us to celebrate what God has done in the period of last 2 years. So before we usher into the party, allow me to welcome the Vice Mayor. Honorable the Vice Mayor to come and wish us well. Welcome, Honorable Vice Mayor. Thank you so much. This is a day of joy for the members of this church, for Rwandans in general. Abantu bongera kwishimira ko babonye uburyo basenga bafite umurongo w'itorero kandi bigamije kubazamura haba mu mibereho myiza, haba mu gusabana n'Imana, kuyisingiza ndetse no gukorana hamwe na hamwe nk'uko babigarutseho. Itorero rimaze imyaka 2 bikaba biri kwizihiza ibyo rimaze kugeraho kandi ari n'umwanya wo gusenga cyane musaba n'ibyo mutaragera. So we celebrate God for this opportunity that He has given us to have a church that improves the daily lives of people and also that gives them an opportunity to commune with God. And we are here to join you as you celebrate these 5 have come in the last 2 years. Mu by'ukuri mu bushakashatsi mwibagura riheruka ry'abaturage muri rusange, abakristo basanze ari benshi, ariko igitangaza noneho cyagaragaye turimo turagenda tugira umubare utari muke w'abantu badafite aho basengera. So the last census proved that Christians are many, but we are having a challenge of people without churches to go. Kandi ugasanga no mu byo bavuga bishimiye kuba batagira aho babarizwa, kandi nk'uko tubizi mu buzima bwa muntu no kuzamuka mu bijyanye n'imyemerere nibyo bidufasha kugira ngo duteze imbere n'ubuzima bwacu n'ubujyanama duhura nabwo kugira ngo dutere imbere. Some people are happy because they are considered non-religious, but we all know that matters concerning faith, they help people to improve their livelihood as well. Amatorero ndetse n'imiryango ishingiye ku myemerere. So churches and faith-based organizations. Mu buyobozi babufasha byinshi bitandukanye. The government, they help us a lot in many ways. Niyo mpamvu mu kazi kenshi tugira, mu mwanya tugira, tuba twigomwe tukaza kwifatanya namwe mu bikorwa bitandukanye muba mwakoze kuko tuzi ko abayoboke banyu nibo baturage bacu. That's why in our many endeavors we sacrifice our time to come and join you because the people you are leading, they are the same people we are leading. I was having a conversation with the pastor in charge of this parish. Mubwira yuko nta kintu cyinshi nk'ubuyobozi tuba dukeneye ku matorero. Nta kintu kinini wenda bijyanye n'ubukungu cyangwa n'ikindi kijyanye n'umusanzu kuko bavuga ngo barahamagaye gahunda irangirira kuri telefone. Nta kintu cy'inyungu ubuyobozi tuba bukeneye ku matorero. Usually the government does not accept a higher financial contribution from churches. But dukeneye yuko gahunda leta ibifitiye abaturage
zijyanye no guhindura imyumvire n'imibereho yabo, amatorero n'amadini babigiramo uruhare rukomeye. So we want the government would like the church to be partners in implementing the policies that are aiming to improve the livelihood of people. Turebye nk'ubu ngubu igihugu gihangayikishijwe n'abana bagwingira. Now, the country is facing the challenge of stunting children. Tugahangayikishwa n'abantu batagira aho baba. The country is worried and is facing the challenge of people who are homeless. Tugahangayikishwa n'abana batiga. The country is facing the challenge of children who are not going to school. Tugahangayikishwa kandi n'abantu badafite akazi. It is also facing the challenge of unemployment. Nubwo tuvuga ngo ntibafite akazi, hari n'abadashaka kugakora. Though we say there are some unemployed, some do not want to work. Mu byiciro by'abanyarwanda dufitemo abakene, dufitemo abakene baringaniye, dufitemo abifite, tukagira n'abakire. So we have all sorts of categories. Those who are poor, those who are poorer, and those who are at the lowest level, the rich and those who are wealthy. Iyo turebye mu karere kacu usanga abarenga 50% bari muri ibyo byiciro bya mbere bibiri, ni ukuvuga abakene n'abakene bishoboye kuki. So in our district, 50% of the people, they belong in the two lowest categories where people don't have much. Murumva rero ko dukeneye ubuhwituzi n'ubukangurambaga, haba mu myumvire, haba mu gukangurira abantu gukunda umurimo, ndetse no kubafasha kugira ubushobozi mu kugira umurimo bakora, kugira ngo byibuze muri 2024 tuzabe twagabanyije abakene, dufite byibuze abantu benshi bari ku kigero cy'abakene bifashije. That's why we would like to join our efforts in building capacity of these people and in mobilizing them so that by 2024 we may get to another category where many people will be in a good category. Ni muri urwo rwego rero dusaba amatorero n'amadini harimo n'itorero kudufasha mu bikorwa bitandukanye tuba turimo, nka gahunda zo kurandura malnutrition, zo kurandura imirire mibi, na gahunda zo kugarura abana ku ishuri. Hari igihe dukora ubukangurambaga twita come back to school campaign, aho duhamagarira abana bataye amashuri kugaruka. Ubwo bukangurambaga bwose rero n'ubundi bwo kwihangira umurimo ndetse no gukunda umurimo no kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko nk'uko mu mwanya w'itorero rigiye kudufasha. Muri ubwo bukangurambaga tuba twifuza kubonamo n'abakuru b'amatorero kugira ngo ubwo butumwa bagende babugeze no mu bayoboke babo. It is in that regard we are partnering with churches, campaigns like Come Back to School, eradicating drugs, and even after this session there shall be a campaign on drug eradication. That's why the government is more than willing to partner with churches. Ubu butumwa iyo butangiwe mu rusengero, so when such kind of message is given here in church, bugatangwa n'umukozi w'Imana, and it is given by a servant of God, uharanira ubuzima bwa roho bw'abayoboke be, who is striving for a good life of church members. Iyo babonye ko n'ubuzima bwabo busanzwe imibereho myiza yabo imuhangayikishije, when they realize that even their everyday life is taken care of, is something the leader considers, burushaho kumvikana. So the message is well understood. Tugarutse ku birori by'uyu munsi, so coming back on the celebration of today, turifuriza isabukuru nziza itorero. We wish a happy anniversary to this church. Kandi tubizeza ubufatanye budakuka hagati y'ubuyobozi n'itorero. As we assure you a continued and strong partnership with the church. Murakoze cyane. Thank you so much. Komeza
amashyi dushimire ubuyobozi natwe for sacrificing her time to come and ntabwo give us. byoroshye. It's not usually easy because of a lot of work. Hanyuma tugiye kwinjira Now getting into a time of a presentation, sinzi abantu twari twabishinze niba abashije kurusha work on this. babashije kubafasha. Presentation, As we wait for the presentation, reka dusabe pasiporo let us request Pastor Paul uri buze kudufasha gukata iyi keke. has been able to achieve for the last 2 years. Hanyuma nibamara kutugezaho iyo presentation y'ibyakozwe na ubuyobozi bukuru bw'itorero rya ECCR, And having gone through the presentation of what we have achieved, turaza kwinjira mu mwanya wo kata keke, we shall cut the cake, hanyuma tuze kuba twinjiye mu mwanya wo gusangira. and then from there we shall now share. Turarangiza umwanya wo gusangira twinjira muri konseri igamije kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Immediately after reception, the concerts against drugs in the youth shall begin. Karibu Pastor Paul, Welcome, Pastor Paul. mbele wafanye presentation. Naona walikuwa bado wanafuata. Wonderful people. Abantu beza cyane. I hear that there is a cow that will be eaten today. Numvise ko hari inka iri buri A whole cow. inka yose. So please be patient. There is a whole cow. Ihangane hari inka yose. We are going to eat from the horn to the tail. Turayirya duhereye ku mahembe tugeze ku murizo. All the way, all the way. Yose. So please be patient. Ihangane. When Joshua crossed the Jordan River, Ndashaka kuvuga ko igihe Yosuwa yambukaga umugezi wa Yorodani, when they went on the other side of the river, bageze hakurya, he told the people to go back into the middle of the river yabwiye abantu ngo basubire hagati and get the stones. hagati mu mugezi batore b'amabuye. They got the stone from the middle of the Naho bayashyira hanze. And then Joshua told the Israelites, Yosuwa abwira Abisirayeli, and he said this, arababwira ati, you see these stones? murabona aya mabuye, When the generations come after us, abazadukomokaho and they ask you what these stones means, nibatubaza icyo aya mabuye asobanura, you will tell them uzababwire that God did a miracle for us. This stone we remember, we made as a memorial. aya mabuye rero azagumya mu rwibutso. So when the children will ask you in the future, Abana rero niyo babaza mu gihe kizaza, what is Covenant Church in Rwanda? What is that? niyo babaza ngo Covenant Church in Rwanda, itorero ry'isezerano ni iki mu Rwanda, You will tell them, uzababwira the Covenant Church came in Rwanda uzabwira ko iri torero ryaje mu Rwanda so that we can be able to cross to the other side of the river, kugira ngo tubashe kwambuka tugere ku rundi ruhande rw'umugezi. the river of economy, Ibijyanye n'ubukungu, the river of health, itorero ryabashije kwambuka the river of education. w'ubuzima n'uburezi. The mayor was just informing me a few seconds ago, the assistant mayor, Umwungirije yari arimo ambwira that there's a problem here in Rwanda yuko hano hari ikibazo mu Rwanda, of school dropouts. abana bata amashuri. There is also a problem of malnutrition. Hari n'ikibazo cy'imirire mibi. That's a river we need to cross. Uwo ni umugezi dukwiriye kwambuka. That's a river we need to cross. Uwo ni umugezi dukwiriye kwambuka. And for us to cross that river, Twe kugira ngo twambuke uwo mugezi we have to believe in God. tugomba kwizera Imana, We have to believe in ourselves. tugomba no kwizera, But we shall cross that river. ariko tugomba kuwambuka. And I was telling the assistant mayor, Narimo mbwira nyakubahwa we have so many people in Kenya. dufite abantu benshi muri Kenya Every year, buri mwaka. I don't know how many people we graduate every year in Kenya. Every year.
No, that's okay. 50,000 graduates every year in Kenya. tugira ibihumbi birenga 50 bisoza kaminuza And they don't have jobs. kandi ntabwo bafite imirimo. And we can work out in such a way that some of them can come here and work with the government. dushobora gufatanya bamwe bakaza bagakorana And help the sector. bakaba bafatanya n'ubuyobozi mu nzego z'ubuzima. Because we have to cross that river. kubera ko umugezi How many people are ready to cross the river? ni bangahe biteguye kwambuka? Because God is ready. Are you ready? kuko Imana yiteguye, wowe uriteguye. Amen. Amen. The slide is ready, but I want to talk just 2 minutes about that logo you see there. They are stretching their hands like this. kandi barambuye amaboko yabo batya. So there are 4 people stretching their hands. ni abantu bane barambuye ibiganza by'amaboko yabo. And then at the bottom, there's a circle that goes around them. noneho ukaza kubona ko harimo uruziga runyura kuri bose. They are united. bivuze ko bari abantu buje ubumwe. And nothing can break that circle. nta kintu gishobora guca biriya ruziga. And in the middle, hagati they form the cross of Jesus Christ. bakora umusaraba wa Yesu Kristo. It's the cross that brings salvation to us. ni umusaraba utugezaho agakiza. And the most important thing is the way they stretch out their hands. kandi icy'ingenzi cyane ni uburyo barambura amaboko yabo. It means we are here to reach out to everybody. bivuze yuko turi hano kugera kuri buri umwe. Spiritually, mu buryo bw'umwuka, physically, bifatika, mentally, mu mitekere, emotionally, amarangamutima, economically, ubukungu, the whole person. umuntu wese n'ibice bimugize. Now let's watch what God has done here in Rwanda. reka dukurikire rero twumve iby'Imana imaze gukora hano mu Rwanda. Amen. kwa gatatu umwaka wa 2021. It was legally born on 9th March 2021. Itangijwe n'umuyobozi wa Bishop Apollinaire Komeza. And planted by Bishop Apollinaire Komeza. nyuma y'imyaka 2 imaze gufungura amashami 13. For the last 2 years, they have planted 13 churches. mu mujyi wa Kigali hari amatorero 3. In Kigali, there are 3 churches. Kamonyi mu karere ka Kamonyi hari amatorero 4. In Kamonyi district, there are 4 churches. Gisagara hari amatorero 4. In Gisagara district, there are 4 churches. Huye hari itorero 1. Where there is 1 church. Karongi hari itorero 1. And in Karongi, there is 1 church as well. Itorero umuryango 241. The church now has about 741 members. Abagabo ni 102. Men, 102 men. Abadamu ni 296. 296 women. Urubyiruko 125 harimo abahungu 39 n'abakobwa 46. 125 youth, 39 boys, 86 abana girls. ni 146. 146 children. abaheruka kubatizwa bashya ni 22. And newly baptized members are 72. ECCR ikaba ari ishami naryo ry'itorero rya Covenant, rikaba rifite icyicaro muri Amerika muri leta ya Chicago. ECCR is a branch. The headquarter is in United States in Chicago. Iryo torero rikaba ryaratangiye ku itariki 22 mu mwaka w'1885. And it was established on 20th February 1885. uko bigaragara ni cyo bimaze igihe. So it's been here for a long time. Iyerekwa ryatangiye umuyobozi waryo 2008 aho yatangiye umurimo ahantu bita Ingoma. The vision was born in 2008 where he was a member of another church in Goma village. yari muri ADPR. By then he was a member of the Pentecostal church. As he began ministry, yawutangiranye ari kumwe n'umuryango w'abantu 6. I was with his family made up of 6 people. aho ni mu gace karimo yawutangiye mu gace karimo gatuye abisilamu cyane
muri Huye marahazi. It is in a Muslim neighborhood. Ariko yavuye muri Itorero umudugudu maze kujya abantu 350. He left that church where in that same neighborhood there were about 350 people. Kugira ngo atangire itorero ayobora, for him to plant the church of which he is currently a leader. Yafashe igihe cy'amasengesho ajya ku musozi w'amasengesho hariya ku Kanyarira Ibibiganiro kwa kabiri. He went to Kanyarira prayer mountain in July. Ariho yahawe ijambo ry'ubuhanuzi, Imana ikavuga ko azatangira undi murimo wundi utandukanye n'uwo yari arimo. Where he received the word of prophecy guiding him to start a different ministry. Urabona abazi Kanyarira bakunda ubutayu n'uko hari amuhanzi. Those who like prayer mountains, you know Kanyarira. Calling, he initiated a prayer room for 30 people. Icyuma gitangiye ku itariki 20/10/2018. It was in October 27, 2018. Bateranaga mu nyubako ya koperative Ingabo iri hari Muhanga n'Ugabano Muhanga. They were gathering in the building of cooperative Ingabo in Muhanga district. Icyo cyuma yarafatanyije umwe mu bayobozi bafatanyije kwa Pastor Imana ari hano. So this prayer group was operated under the leadership of Pastor Imana. Uko mutemba kuri ifoto uriya mugabo uri hagati muremure n'ejo batagiranye muri. So the tall man in the photo, it is this very man who is here that they began the ministry, that prayer group. Ako bitewe n'icyo cya COVID n'amabwiriza y'inyubako yashyizweho icyo gihe ntabwo icyuma cyakomeje gukomeza kibyara umudugudu. Due to COVID and the government directives, that prayer group did not continue. 2019 in 2019, Bishop yahuye na Paul. Bishop connected with Paul. Amujwe na Bishop Simon. Connected by Bishop Simon. Paul amugira inama y'uko yatangiza itorero ECCR mu Rwanda. And Paul advised him to plant ECCR. Avuye muri Kenya niho ku itariki 26/6/2019 Bishop M.Gakombe n'umuryango we basize ku itorero rya ADPR ku mugaragaro bajya gutangiza ECCR mu Rwanda. And June 23rd, 2019, that's when Bishop and his family now said farewell officially to his former church to start ECCR. On August 11, 2019, Bishop M.Gakombe asengezwa nk'upasiteri ari Nakuru muri Kenya. He was ordained a pastor in Nakuru in Kenya. Uko mubibona mu bantu bari bahari turabona ari n'umudamu we. As you can see, those who are present, we can see Lee and the wife. Nabari ila foto ya hagati hariya ni Bishop M.Gakombe n'umudamu we. And the photo of on the left side, urabona na Bishop Paul nawe ari urimo kugaragara hino and Reverend Paul. barimo kumusengera. They were laying hands praying for him. Ku itariki muri COVID icyo gihe murabizi ko icyorezo cya COVID cyatumye amatorero yose afungwa. In the middle of itorero rimaze guhabwa legal license y'ubuzima gatozi y'amezi 5 ku itariki 29 niho Bishop yasengewe na moderator wa church of ECCR mu Rwanda kandi ataho gutangiza ECCR mu Rwanda mu byo bwemewe n'amategeko. March 9, 2021, ECCR received the legal license. August 29, 2021, that was the launch, and the bishop was ordained the pastor was ordained bishop and became the moderator. Kubibuka ku butumire yagiye yatanze tanga. Murabona bwa butumire yaduhaye kugira ngo tuze mu minsi mikuru ye. Bishop ari ku ruhande ni former moderator. Murimo kumubona kuri foto ya mbere, foto ya hasi, hano barimo gusengerwa.
Those are members of Iguhe choir. Birashoboka ko mu bice hano abarimo kwibona nuko akagaragara neza amafoto yabo kandi korali yanyu korali y'ijwi hano irari foto yanyu. Some who are seated here can recognize themselves in the photo. Atangije itorero Masaka na Pastor Jonas. Later on, another church was planted in Masaka. That's the team they work with. Pastor Benza, he started ministry in Cuba. So that is their church. Bunyonga naho hatanzwe itorero n'abasenge by'Ubunyonga. Bunyonga was started in Kamonyi district. Ijari mu mujyi wa Kigali naho hari itorero hari niho basengera itorero rya ISABUKURU Jari. And Jean, that's their chapel as well. Tugeze Gisagara ariya ni itorero rya Musha Gisagara. To get to Gisagara, na Evangelist Musafiri. It was started by Evangelist Musafiri. Kibirizi itorero ryatangijwe na Pastor Moses Karimeri. This chapel was started by Pastor Moses Cyane. Kandi itorero rya Ruteja ryatangijwe n'umupasiteri turimo gufatanya gukora presentation. And Nyaruteja Chapel was started by the pastor helping me during this presentation. Gasave na nuko ni waritanga. The same church of Save was also started by him. Ikigoma muri district ya Huye ryatangijwe na Evangelist Kayiranga Jean Bosco. Kigoma Chapel was started by Evangelist Kayiranga Jean Bosco. Toro ry'Igitesi muri Kalongi aho bashyize ejo bari bagiye ryatangijwe na Evangelist Leonard. Gitesi Chapel in Kalongi where our visitors went yesterday was started by Leonard. Mu ncamake briefly, ibi ni iby'itorero rimaze kugeraho. These are the achievements of ECCR. Ariko urugendo itorero rimaze gukora rw'imyaka ibiri hari inzitizi itorero rifite. This far we have come, we have challenges. Bafite inzitizi yo kubona bije amafaranga kugira ngo babashe gukodesha urusengero. The limited budget for renting church buildings and headquarters. And the headquarters. Bafite ikibazo cy'amafaranga kugira ngo babashe gukoresha amafaranga bakoresha mu mirimo y'itorero nko kugura ibikoresho by'itorero harimo intebe, za mudasobwa, ibyuma bya muzika, imodoka zo gukoresha mu mirimo y'Imana n'ibindi. A limited budget of administrative costs for purchasing equipment, chairs, computers, sound system, vehicles, and the like. Kuva itorero ryatangira kugeza ubu ngubu abapasiteri n'abavugabutumwa bakora ari abakorerabushake nta mushahara bafite kuko tudafite ubushobozi bwo guhemba abakozi babiri itorero n'abakozi basanzwe b'itorero n'abakorerana ubushake nta mushahara uhari. All the pastors and workers work as volunteers. They have no salary for the time being. Church staff. All the church staff and pastors, they all volunteer. They have no salary for the time being. Ubu ngubu niba itorero rifite icyifuzo cyo kugura hegitari 3 za land aho bashaka kubaka gushyira icyicaro cy'itorero aho bashaka kubaka urusengero rugezweho ariko ubu muri gahanga Kigali ariko bw'icyo nta mafaranga bifite byo kugura ubwo butaka. The church is envisioning to buy 3 hectares of land, but for the time being they don't have money. Ikindi kandi barashaka kubaka nta mafaranga bafite yo kubaka urusengero rugezweho n'ibindi bikorwa by'iterambere. They don't have money to build a modern church and other works of development. Ubushobozi bwa mu bakristo ntabwo bwagera ntabwo butuma itorero gukora neza.
So the members of the church don't have the capacity to finance those actions. The program that reconciliation. The church has a program of reconciliation. Murabizi abantu bakoze genocide ubungubu bamwe bakurangiza imyaka igihano barahawe basubira mu ngo cy'imyaka 25 aba yaramaze imyaka 25 ari muri gereza muri prison kuba yarafungwa kugeza aho igihugu kigeze basanga abo iyo bafungwa basanga igihugu cyarabasize bigatuma rero bari abantu bakeneye gufashwa mu buryo bw'amahugurwa na kansaringi kugira ngo bigishwe uburyo bakwiriye kubana nabo basanzwe. So genocide perpetrators who are finishing their sentences, they are in need of help on how to live with the genocide survivors. N'imiryango y'icyo abaho nayo ikeneye gufashwa. Genocide survivors are also in need of help. Ikindi itorero ikeneye amafaranga cyangwa se ubushobozi bwo gukora porogaramu y'ivugabutumwa. The church needs money for evangelism, uburezi, education. Uburezi harimo amaproje atandukanye. There are many projects in education. Bo kurihira abanyeshuri imiva. Like financing students to get school fees. Kubaka ibigo by'amashuri kuva kuri gardienne, primaire, secondaire na université. And building schools starting from nursery, primary education and secondary education. Building health centers and hospitals. Social programs supporting the vulnerable. A project like Mushroom. So the church is planning to mobilize all the members of the church to be involved. There's a project of giving clean water to wherever the members of this church are scattered. Some of the members of the church cannot afford a health insurance. Some cannot afford school fees of their children. That's why there is a higher rate of dropouts. So the way forward. ECCR plans to take care of their pastors, supporting their families, and also they are upskilling in their Bible knowledge. avuga yuko abapasiteri bayobora amatorero indirimbo bagomba kuba bafite kugira ngo babashe kurera amatorero. No, there are directives from our government on the level that pastors should have so that they may lead. So kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere, abapasiteri b'itorero n'abavugabutumwa n'abakozi baryo bakeneye itorero rikeneye kubitaho cyane ku mugambi wo kubitaho. So for the sustainability of ministry, the church needs to equip the pastors to continue with the service. Itorero ateganya kandi kubaka urusengero rugezweho mu mujyi wa Kigali. ICCR plans to build a modern church in Kigali. Kubaka amashuri kuva kuri nursery schools from nursery, gardienne kugeza kuri secondaire, primary up to secondary education. No kubaka university mu Rwanda. And building a university in Rwanda. No kubaka ibitaro uko Imana izagendera umugisha. And building hospitals as God blesses the church. Mu rwego rwo kurushaho kwihutisha ivugabutumwa bw'Imana kugira ngo bitubutse kugapfa k'Umwami wacu Yesu Kristo. So to foster evangelism so that our Lord may come back soon. Itorero ateganya kugira radiyo yabo na televiziyo. The church plans to have their own radio and television. Kuko indi ngamba kugira ngo haramutse habaye n'ikindi cyorezo kimeze nk'icyabaye cya COVID, ahangaha buri muntu ntabwo wahagarara
ahubwo abantu bakomeza gukurikira ivugabutumwa bakoresheje radiyo na televiziyo. This is to get ready for challenges like COVID so that people may be able to follow the message through radio and via television. Ikindi nanone turateganya kugira umusozi w'amasengesho mpuzamahanga. The church is also planning to have an international prayer mountain. Ahangaha mu rwego rwa gahunda ya leta bwita mu rugendo ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana. It is a form of tourism that is religious based. Ariko bigahura na gahunda y'itorero y'uko itorero ashaka gushyiraho umusozi. So the church would like to establish a mountain. Nk'abagiye muri Korea y'Amajyepfo aho ku mugabo witwa Myinshi umunyamasengesho cyane ako yitabye Imana yari afite umusozi w'amasengesho. Those who went to South Korea, servant of God Myinshi had a prayer mountain. Itorero ryashaka gushyira umusozi umeze nk'uwo. The church would like to establish the same. Mu ncamake ni itorero ririmo guteganya gukora mu myaka 5 iri imbere. Briefly, that is the plan of the church in years to come. So we invite you to pray for the church. As members of the church, join in faith so that we may achieve the same. Thank you. And now we start the celebration of the anniversary. How everything is planned. This church has come far, not by our own efforts, but by the power of God. Jesus declared and said, on this rock I shall build my church, and the gates of hate shall not prevail. Now we have this stake in that symbol. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
bwanjye nta munezero waburiyo ntitwagendanye ubu aribwo nguta mu nzira oya simpinduka imbabazi ziri hafi yawe ntitwagendanye ubu aribwo nguta mu nzira. We get into a good moment of giving gifts. We would like to give gifts to our visitors. After that, we shall also get in a moment of church members who have gifts to give us. Kindly stand up. And I give to you the gift that ECCR has prepared for you. The symbol of this heart, the meaning salvation you have brought to this country. So we have to put on this heart of salvation on your head. We have to put this heart symbolizing salvation on your head. Please raise your hand as we give the praise. And because you are a good shepherd, a shepherd is always carries a setter. Your rod will help you to bring back to alignment the sheep that are going astray. And the stubborn one should be beaten. We try to use this rod in trying seasons. When it is a slippery season, you shall put it in the sea. Remember ECCR. Church, let us come in this work as our pastor. I'm requesting those in charge to bring the gift. Please open the gift. My mom. You should always have clothing as long as I'm still alive. I clothe you in the name of Jesus. Never wrap clothes. This is the friend of Covenant Church. Our friend was not able to conclude with us because of health issues. Dr. Milka, please pass these gifts to her. Tell her this is the gift of ECCR from
also finish with us. Nagira ngo muze gutangira impano bagere ko ari itorero cyane. Please pass this gift to us and it is for ECCR. Kubera ko bagendera ku murongo w'ubwabo umugore ukamuhanura apfuye. Because they follow the scripture that says that women should prophesy having covered their heads. Bavuze ko Imana itambaro igeneye So this gift goes to Ellen. nawe nagaragaza ko ubutumwa agera. Aze kumushyikiriza iyi mpano itorero ryageneye Bistabisi. So to receive the gift that ECCR has prepared from Mr. Lee. Utobere Imana yacu amaraso meza. Asha umushumba w'igenda kugera mu Rwanda Serving under the leadership ujemo uyu munsi isabukuru y'imyaka 2 turi muri ECCR maze koza ibyangombwa n'amategeko. we desire that on this day of anniversary banywa Imana we can present to our leader ko bavuga kutumwa abapasiteri bari hanze baregera kugira umushinga wacu mukuru impano twamugeneye. all the evangelists and pastors, please come forward so that we may present to our leader the gift we have. It's not just We will not receive your gift before we give you gift. And I think it's biblical. So, as a team, our leader will drop you this as a gift. Because you do not carry this in the head. We are so proud of you. And may God bless you.
New Life Choir, yasanze Peter ari umuntu wacu. they have realized Peter is a very good friend of ours. Barangize ngo inshuti za Bishop nazo zigomba guhabwa Imana. And also they said that all the friends to our bishop should be given gifts. Rero ubugingo bushya muze utanga impano ku nshuti yacu Peter. New Life Choir can come and give your gifts. Wow! May God bless you. Amen. 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 We decided to give you a gift of eternity. Please tell your friend, your wife, that the church is here to appreciate her because she gave you and receive this gift, and please give it to your wife. Even though a symbol of wearing this kitenge just this is for your wife. Thank you. The church. I thank all the people who sacrifice a lot to make this congregation happen in a good manner. You spend your time, you give your money. I want to thank my teammates who are working together for me to lead this church, administration committee for this church, our pastors from districts, who are working together with us on